Manipur Lenga की Public Works Department की मखादा कक्चिंग Assembly Constituency दा Paver Block Technology सिजिनदुना लंबी सेमलिबसिंग ngasi Manipur Lenga की Works Minister Govindas Konthoujam na MP Laisemba Sana Jauba amadi कक्चिंग AC MLA Mayang Lambam Ramesor yauna haktengnana chatuna Yengsinkhre Manipur की मफम अतैदा अमुक फाउबा सिजिनद्रिबा Paver Block सिजिनदुना लंबी सेमबा Yengsinbagi खोंगचट अदुदा मिनिस्टर ना कक्चिंग AC की MLA Mayang Lambam Ramesor na कक्चिंग AC दा अहानबो ओइना पाइखटलिबा Paver Block Technology सिजिनदुना लंबी सेमबगी थबक पाइखटलिबा असिबु थागतपा फोंगदोक लंबगा लोइनाना थबक असि मखाताना माइ पाकना चथनबा वाफम सिंगसु फोंगदोक लमखि